Nggih, sampun wonten sane nyarengin Om Swastiastu. Rajeng sore semeton titiang sane sampun nyarengin sane menang ring griya jero utawi puri suwang-suwang. Dumugi padokenak rai. Raine mangkin titiang jagi nagingin uleman saking presiden jurnal Suara saking Bali mangde titiang sareng nyarengin program mai bareng buduh mace cerpen utawi satwa cutek utawi satu bawa mebasa Bali cerpen Bali modern. Kantos mangkin, kantos rainane mangkin sampun acara sane kaping 17. Dadosne titiang sampun ngewahin kantos mangkin sampun wenten 17 diri sane sareng-sareng buduh niki. Buduh ngwacen cerpen. Inggih sedurung ngawitin sane jagi komen utawi kirim-kirim salam utawi kirim-kirim sembako dados nggih durus nggih wonten semeton Komang Santi, Agus Aka, Ngurah Rian, semua sampun nyarengin. Pak Dek Purnawan, Pak Made Blau taler semua. Inggih. Oh taler sane wawu sampun wonten semeton titiange sane mendongeng saking rumah. Nike program saking Mahima Institute sane kebaktayang oleh semeton titiang saring saking Timuhun taler Pak Gede Wirotano alias Gede Lepang. Sampun becik pisan. Sedurung lantur titiang nunas pengampura ping banget. Duaning raine mangkin nembe titiang niku wau mangkin ngwacen cerpen online niki. Biasane titiang mengke bring kamar kemik-kemik manten. Sane mangkin mesuara niki online. Pasike jagi akeh kekirangan titiang mulai jebos ngwacen cerpene puniki. Aksamayang pisan punika talat pengisir-pengisir titiang pengawi sastra Bali. Aksamayang antek kekirangan titiang mulai jebos. Nggih Swastiastu Pak Gede Wirawan saking Tabanan sampun nyarengin semua. Inggih cerpen sane jagi wacen titiang inggih punika cerpen pekaryan Bapak I Gusti Bagus Wede Sanjaya. Cerpene puniki ambil titiang saking buku Kumpulan Cerpen Mewah Puisi sane keterbitan niki oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Ring bukune puniki medaging kalih dasa cerpen mewah kalih dasa puisi sane lolos dados cerpen utawi puisi Bali terbaik ring acara utawi lomba nyurat cerpen mewah puisi acara bulan bahasa Bali warsa kalih tali kalih dasa warsane puniki sane sampun lintang. Nah, cerpen duwen Bapak Gusti Bagus Wede Sanjaya puniki cerpen sane mulihang Jayanti kaping kalih terbaik kedua. Tiosan punika wonten cerpene Pak Gede Aris Pidrawan sane mulihang Jayanti kepertama. Punika taler sane polih Jayanti kaping 3 druwen Pak Wayan Wikana. Nanging titiang jagi ngwacen sane polih Jayanti kaping kalih. Unas duga niki majeng rengsang sane meduwe sesuratan aksamayang ini wonten kekirangan malih jebos. Pak Putu Supatika napi sampun dados niki titiang ngawitin. Jero mekel beli Madi Sugianto semua sampun nyarengin.
Inggih mangkin jagi kawitan titiang cerpen sane memurde punyan kayu ane mesaput poleng di Tegal Pekak Dompu. Pekaryan I Gusti Bagus Widesanjaya. Suwut je kene kak, putu sebelak gati orang ngelah pekak poleng, pekak buduh, putu dot ngelah pekak, ane patuh cara pekak timpal-timpal ane lenang, ane demen ketajen, ngewarung, yen sing keto, bantas ngurte di Balai Banjare. Munyin cucune pekak dompu bangras, sambil ngenyag-jag uli diwangan, iya mareteke uli mepelalianan di Balai Banjare. Pekak dompu anak muani tua ane suba metuuh telung benang. Bengong ningalin solah cucune ane mare kelas 6 SD. Suwun ngeros bangras, cucune lantas ngemulihang di Jumah Meten. Pekak dompu anu itep di Balai Dangin, mesile sambil ngipil-ngipil kain poleng mekudang-kudang bidang. To nganti iputu ngelah kedah ke kitu. Bani mati, kidong tiang ane ngajahin. Miribang, mula saja lek iya ngelah pekak cara bapa. Lo sunari, mantune pekak dompu ngeraos adeng, uli paone di bedelot. Jejah masih, iya kade nang ngajahin pianakne tusing subakti tekan kak. Men, ilo dadi mantun bapa ken-ken. Lek masih ilo. Tiang subuh selesai ngorang teken bapa. Boyo tiang lek. Beli gede masih starte nuturin tiang. Apa ngerti kenah bapa. Sakewala. Melahan yen bapa bisa mepekrama melah di Banjar. Melah masih yen bapa tusing ngai anak liu bingung. Tusing cara ke kene. Pekak dompu tuara mesaut. Itep buin ngipil-ngipil. Kain polenge mebidang-bidang. Kenah nih ngulayang. Merawat kewentenan sangkepe duang tiban ane liwat. Perjurune nyobiahang desane pacang enggal maju. Egar perjurune nuturang desane subo ngawit kecingakin ban investor. Tanah delo desane subo gay nang gambar ke anggon ngai perumahan. Niki cihno bekaryan titiang pinake perjuru idane. Meusaha petang lemah nabdabang sapu napi krama desane mangde sayan meting-tingan. Kemulan Sudarman titiang ngayah ring idedane sami mangde sida sayan kerta raharja krama desane. Wantah punika pengabten titiang ngaja ngelo titiang ngerah pemargi ning tingang desane puniki Sueca widi wenten pemargi rauh investor jaging ngembangang perumahan ring tangguh kelo desane. Tanah idedane sane tuara ngasilang punika jagi kajian oleh bapak-bapak investore. Pebriuk krama desane mesurya kendel ngenehang desane pacang maju. Mekejang ngayalang delo desane pacang mejujuk perumahan. Turauh krama tami. Ditu kramane pacang kena iuran mawinan desane pacang lah pipis anggon ngewangun desa. Di ado-odalane nyidang masih desane nudukin punio teken krama tamiune. Mih tusing nganti telung tiban sinah subo nyidang ngereha pura tur maning ngentak linggih iya diastun tuara nudukin peturunan ring krama. Ampura jero benise delo desa punika seket are wantah tanah waris tiang. Ketami saking penglingsir tiange minab sampun langkungan ring kelewaran tiange sane nami tur ngupep pira tanahe punika. Tiang ten purun yening jagi ngadol tanahe punika buina
seket are punika masih lakar warisan tiang teken pianak tiangnya buka dadua. Nadak sare pekak dompu matur ring jero bendesa. Krama desane nadak sepi ngenehang aturne pekak dompu. Inggih patut raos pekak angin titiang penglingsir. Ngajinang duen leluhur punika becik sakewanten. Napike manut pekak leluhur duene pacang las cariya ngaksi warih perti sentananyane setate kekirangan berana. Tur kegele-gele nyabran rahina mikayunin payuk jakan. Yen pekak dompu nyingakin cucune kegele-gele pungkuran sapunapi. Niki sami kedasarin antuk manahe meting-tingan saking kesengsaran krama desane. Kukuh jero bendesa ngicinin penampian. Pekak dompu masih kukuh nindihin tanahe apang tusing lakar muadep. Jero bendesa ngerausan yening seket are tanah pekak dompu tuare kelebang mejanten gambar perumahane tusing nyidang jalan. Proyeke pasti lakar buung. Ento ngawinang krama sanes setinut teken proyeke ngancan ngedegin pekak dompu. Raos kasar-kasar ketampi oleh pekak dompu daweg sangkepe ento. Sesukat ento pekak dompu tuare nyak ngurte di Banjaran. Yening sangkep pragat gede sugre pianakne paling keliho tundena nekain. Gede sugre masih tusing nyidang makibo ring sangkep. Walu yo taluh apit batu. Pepinah krama desane lan pepinah bapane ngainang gede sugre keselak. Sakewala ulian subaktine teken rama iya tusing banye langgah teken bapane. Sebilang wai pekak dompu itep ketegale delo desa. Papak pulaina tegale ane tuh gaing ento. Desane mula tuah disetuh panas tur tuara lemek. Yehe kewah tanahe tuara ngasilang apa. Ya diapin kujange teken pekak dompu miara tanahe tuara nyidang ngasilang. Tanahe wantah keentikin punyan intaran, punyan bekul miwah rerencekan. Uli sekat ento pang kuda kaden suba pekak dompu alihe mulihan oleh jero bendesa perjurulenan miwah tain masih ngajak investor ngabo pipis agedog. Pekak dompu tuara nyak nampi ngencolang ia luas ketegalne negen tambah natat caluk. Tusing pragat urusannya dilemah. Di peteng mesih kewirangan oleh krama sanedot proyeke majalan. Sesai pekak dompu tusing nyidang pules petengnya. Sawireh kekebusin utawi gelah. Sakewala pekak dompu nu pagah nindihin tanahnya. Jani pekak dompu buin ngelah tingkah soleh. Sebilang wai pekak dompu ketegalne delo desa ngabo kain poleng. Sekebesik ngewai kayu di tegalne kesaputin poleng. Buin manene kebantenin. Di ken-kene gai nange sanggah cucuk tur jujukina penjor. Ulian tingkahne ento pekak dompu pepes sambate jero poleng oleh krama desane. Iya tuara tain ngerenge raus krama Banjare. Semengan iya luas ketegalne ngabo Banten mantenin makejang punyan intarane. Yen mesisa Bantene kayang entik-entikan ane cerik masih Bantenina. Yen man selah sanjane di subane iya ngipil-ngipil kain poleng lakar abana buin mani ketegalne iya ngai bubuh sumsum. Tepung bahase adonina yeh lab-laban don kayu sugih
ane ngawinang warnane gadang. Jangina gula ganting, kaputa aji don biu. Jangan pesan bubuhe. Putuk kertio cucune sesai ngideh bubuh sum-sume ane tonen makaput. Di memanten bubuh di punyan-punyan kayu ane mesaput poleng ento. Pekak dompu mese kaki-kaki dadong dije. Dadong juma. Iya gelem. Ne kramo desane makejang gelem. Dong encolin mabuah. Apa nged nged. Kito sepekak dompu sekebesik di punyan kayu ni. Kramo ane sedang lewat di tegal ni, nyingakin kahanan buka kito sesai ngorahang pekak dompu subuh buduh. Buduh patuh cara titiang ki, buduh nguacen cerpen online. Nggih, lanturan tiang. Luh sunari ane nume kepotan di abagan paun bedelot ngewaninang dewek nakunin bapu matuane. Muda masih mekejang kayu di tegale saputin bapu poleng po. Ulian ento bapu adanina jeru poleng ken banjaran. Pekak dompu ningtingang kain poleng ane subuh kepipilang tur pejange di rong daje. Mekisid ia negak nyeleleg di sake balidang ini ane paling kelon. Apa ngepak teken mantune. Loh, polengi ene waluya taksum jagat iraga. Bali, tanah iluhi lekat tur hidup ini. Tuah ajeg sangkaning taksu. Ane tuara ada nyamen pada di jagate. Polengi masih mati ruo bineda jagate. Jele kelawan melah, putih kelawan selam, iwang kelawan patut setata mendampingan di jagate. Pekak dompu ngusap-ngusap entun ni tur ngelanturang raos. Ne jani bapa metungkas kena hajak krama desane masih cihnan ruo bineda jagate. Nyen ade benah, nyen ane pelih. Tuara ada ane nawang. Bapa ngelah benah bapane. Krama desane ngelah benah ni pedidi. Ento makrana bapa tu sing ngerengel buin kena krama desane. Sawire pasti ko mekeja ngerasa ninihin benah. Kewala bapa kukuh masih tekening benah bapane. Tanah ento tusing lakar madat. Tanah ento pacang warisang bapa teken gede. Kurnan iluhe miwak nyoman. Ipah iluhe ane nu memburuh di Bandung. Mang segan pekak dompu di subane raus nengari. Mekleteng masih ken-ken ya di subane warisange tanahnya teken pianaknya. Lantas pianaknya ane ngadap tanahnya itu. Mekelo ya mapinah sakewala. Las caryo lantas kenahnya yen subuh pianaknya ane nyemak pejalannya. Iya tusing lakarnya ngetang. Ane penting tusing iya ane langgah ring kawitan. Buina jani krama iraga subuh mekejang mapinah di elahe dogen. Ketekane tua kepipis dogen. Wantah niskalane ane nyidang anggo nambakit. Ento masih mawinan bapa nyaputin kayu-kayu di tegale aji saput poleng. Apang tenget, apang kabinawo, ien sing iraga nengentang tanahe, nyen buin ketunden. Mekelo sepi, padang-padang lum-lum di natahne pekak dompu, kadirasa bengong, masih ngantiang raus ane lakar pesu. Nyen ke ane lakar ngeraos, men
Bapa jani liu anake nyengguhang buduh. Tu singke bapa ngerenge. Lo sunare mesekenan matakon. Tiuk ne ane busan terus igelange ngot bawang niwah ke basa ane lenang jani pejange. Di samping talenane. Telek tekange semun bapa matuane jejah masih apang tusing salah tampi. Kene loh bapa subenawang liu kramane ngerausan bapa buduh madak je iluh dadi mantun bapa tusing milu nepukin bapa buduh ane kenahang bapa ya diastun bapa kesengguh buduh apu mapi buduh bilih-bilih sekan buduh yen besangkaning nindihin tanah tetamian leluhure bapa misadia orahang subuh bapa buduh bapa mula buduh nindihin tanah Bali lo sunari mendap tusing ada kruna ane sedang anggone nyautin pesaut bapane bapa mantuane ada apak-pakan base ia bengong ngenahang marengeh geginane ngai base tusing ketutugan ia nyemak tiuk ni ane ngelentek di samping talenane tur ngelanturang ngot base saget pianakne pekak dompu nyoman guna teke ngabo sepeda motor pekak dompu teng kejet nadak sare pianakne ane merantau di Badung jani mulih tumben mulih man petakone pekak dompu apa ne icang ngabo sertifikat tanahe subuh peragat ban icang nyepih sertifikate dari dadua peduman beli gede teken icang tugas program prona ane maraliwat icang ngajuang bapa tuara ado neken apa-apa tung udah bisa subuh meserah teken cai ajak dadua tugas ento keliane ngainang surat keterangan bapa subuh buduh mawinan di notaris dadi tusing nganggo tanda tangan bapa nih sertifikate subuh peragat icang ajak beli gede subuh pacuk tanahnya hento pacang adep icang inggih puput pantah asa punika sane presida katur nguacen cerpen rahina mangkin cerpen sane memuda punyan kayu ane mesaput poleng di Tegal pekak dompu pekaryan I Gusti Bagus Wede Sanjaya ampura niki beli wayan tojan minap kirang keras suarane tiangnya alit atuh kadi awak tiangnya alit ngesuk semua semeton sareng sami sane sampun nyarengin kantos puput acara rahina mangkin mai barang buduh nguacen cerpen satwa bawa utawi satwa cutet utawi short story mau bahasa Bali ledangang untuk kekirangan titiang nguacen daging cerpene puniki untuk kekirangan punika titiang lungsur agung nona pengapura majang ring semeton sareng sami inggih duaning menten sane metaken acara nguacen cerpen rahina mangkin jagi puputang titiang malih pisan semua putus separtikel semeton baskom pengrembo suara saking Bali Pak dosen Beli Bayu Bu dosen Bu Charma niwah Pak dosen Pak Guna Yasa Dharma Putra Alit Jul
Aryawan miwah semeton tiosang suksema ping banget sampun nyarengin inggih duaning sampun puput punika taler sampun wengi yen tiyang wacan wasetan ngidang maksud duan petang niki niki reng tegal neh pekak dompu niki saput polengnya nenten kecingake niki nggih dangan puputang titiang antuk parame santi om santi 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 om suksema